Forma shelter na zanma. Now ni ta nasara karanyala a player DVL Lotto a winia anya appointment day. Pumpon gbana dene karatu na lase nzazan kyan ni mane. Diye to aka mana to ase. Kama tampo yele shama so ram yulumbone Mr. President on social media. Mba na share ka like ka subscribe. Aba na join it on WhatsApp platform. Please, I watch your video na mashel na ankara ta page and telephone number. Ka yele katma hi kana ko call dressel na. I ko writer ma an ko to garga. Te zanen la bize so kam tun la tuma. So wala ka yenke tuma ka writer ma so general na ko nye shel mbele ma. Sometimes or pale so ko ma hi kan ba no hi but ingela ban ma. Ko tama audio. In wum audio manare. Yes, but I never reply straight to the point. So near yellow sham bat, mpa kona shaman, mpa agent, gorampuni to akata trasra. Information, then I'm very important pub. This share your information and trataba. Tang palan lo shell ploma, then chakata changar lara. So take palan la kuleton kujulo shell ploma. Can you just because of the good information mkata vengera. So no kwen yellow sham. Solam bela kat za gbage kariya den na kat ko bion ma ne yela sham na ka de dol na Mr. President yele be za aka san yele ya mangban yela sa shel kam I always learn on wum learn nirba sana nirba ne yara sham in la nirba sana ye to am paran danen anye bo so ami baza I woman den wama agban to learn agban to no research en zam pahe ada video no bayere to ashama para the yancheka gbab right information na anya number sheshel ngoma so ni an yala shamya na kadama shelman wondar ngoma an womna dagban ngoma woma ades ma dan ma zam pa kan ya good and the right information can't take a decision shell anya take ma zonate an kan want to after awinia a submit ya gbanabo kayan gbabe an kan interview ma funu ne yala sham kama na pon yala sham the joke I interview date the bear the zo don't mistake about your phone or your phone call they can call you at any time at all I mean me say call after call so no to we Mr. President we want them like me na yelle the tun yelle te dadwa na kunya dadam se mama sora kal na airport na katmo passport ba yanga airport wo the ticket kakana airport katmo passport ba yanga it happened so I win na gbana bokaratu na last number 1 a passport ayen chang ni mane ayen gola passport ma mama man kala na a passport ma the photocopy college 1 photocopy mle a birth set a biometric birth set ma de goza mama man ka chang ka gbo ba bane mama man ka nan a babone a police report kala police report ma kara paha dazo anta pai a confirmation letter message sheban la tale a win lo ma the baza I am printed la out appointment day shall andigi kar wona ma appointment den chen la interview ma the baza ben ma da tuna apprent la out pa ma an kan ngolongo America embassy bamale ba ayan kan ba medicals ma bamale ba accepter shele kan yan kan Saudi Arabia be Dubai be Kuwait ka so kam tara halo shepa na kan tan ba medicals ma ba medicals ma gwaza mala de lo shel polo so poe ka tan kan tan medicals ma de tuna zan American lotto shele anda win kapta message shele confirmation ma ma zan pay lo shel polo dentu de zo kan ya good information ma le shel po anyen kyama kazan zan kyan kawo mina kadama America be medical ska kana ta nan ma a kyan ta nan la medical so de gba paper ma ayen ni darlame bandarma ba ke kala anyu ane a duro na ban shaka ma za ban za ben ke kalame la gbana ma de tuna de biya sane dinyala adela Ghana kayen kyanle de tuna mel gbana shele the mel expiring date kar parazo passport ne kalma marma expiring date bane Ghana card
expiring date ba pa result driving license expiring date pa result la dana wa an to photocopy de zahan zan pa so do ba kawula kalan zan mbe fer zan kana yes ku gboble because don't want ka expiring date but chakar pa da gbana ma zo gbana kam din nan necessary hal ashkuru anda kan shukuru mai certificate shanda ban sha kama zaha da zaha kama ma karbiya sana da kai to ashe so no to ba kan mun kan shukuru ab kan shukuru da zo nyunwa shukuru dan gbala le to amma nyunwa kan shukuru labin ya harba zaha ke karbiya rafuna ba wana aikin interview ba shan bin yan ba as usual an komi a yile nyanya za ya that is a part of a yile ya kala na repeat a the same thing ma ambala ma information shell an zan fila ban ya hala punala dan kablan bor na ba woman wel ne in shir confirm nin yin shir bala ma ka robot ka dir fila ban ya ban shasha information shell ka karama nyen la ne ba ka bana jira dir fila ma dinyala amana pa an kena ban to bor ne nirba ma yeto ashan poi me ka pa party en chambe ka man duty en cham kelle ka information karnya science dinan ka be lami nirba ma yes dinan ka be lami nirba ma kelle ki yin na yen cham sa shelma ka yin nirba shama za ka information shayin gboma kala za ka karnya science watch me never video nama banda pon chan couples be interview ye to abonam kabra yelba ye to abonam kabra bohaba la dana woma gban yele la na taba ngbar pari dam funa manan to yele kadama it will be better I win akonko kayen chan to nyindi chama akonko dinyanga I ten zampana ka zampana yurube yuma ya to ka ta zan pa mana ba ne ba pamzan ya pa ma adardan tamoma karanyala larwama an kane da zo ka pa ma so ye yan sponsorship be host kazande so pa na rapunma ka so me biene ko chusi na kadama obe invite so but we embole agent na ngumma manga ko chang shep avoid the because of long interviews long questions ye to shan yan kam na too much do zo ko katele o man panera kan ya pama ye to akarapune bir karapune bi ye to akarapune lana ma wo escape le maka questions na maka na gie na do zo kan ne pam choosele one winning na ngoma man ko enforce en chan naage wo chant naaga ba shakam na le mga hadiran yayi nirba yi ma den cham ka expensive yi and ticket nirba yi ban shakam za buyi yi kiyana dop ngo kam kiyan nang la buyi kiyan nang le ama we kyan okonko ntutum tuma saha be kira yuma ko nan lama be ko nan process an ka ta ko yi dan ma be wo pa ma ka za ha kyan har shi ko tungo gaba malikana ba son dang no tune pergale antana ambo sore don pompon batur alir ka alir turo damba o damba di anyebo because of lama or because yina page ki nirba yima katwana kane izane mbira wahala ba mo benwa zamba bia ko pune nobody is giving you accommodation kama yanta na kadma yanka mta shige kapta accommodation kapta do kapta bia ko shi no nobody giving you those all happen down there ben pamman za hanya mana kadama ashina a green card la na ban shaka mata visa ka ce even though visa ma ba tar la free but la chance ka yan chance apply American lotto ma amma la free la halenta na through a process ban shaka mata na but di kana zan can visa fee ni your green card ma da munwa da yuwa la da zo lora lan yele da gbaza
ten twasla de baza special lara la ntuna nye deja afisa fi na lara la ntuner kadama denye a green card la lara buyi ngoma de tumna yele de zo kan yala ya kadama on my private videos ni kadama bom la're la'sam la're milka keka de na yaga nar da Allah ga maraba mi but is it good hal din yala 1 billion kayan sponsor I win for kan yarma o karanya even though 1 billion kayan sponsor ka kan take America ne yala that is your biggest opportunity nearby cool la're more than that ka tom nya ka la'ma la tom bahwele so you need to spend la la'arma ka changle you will cover times 100 million times 10 times 100 on that kalantom benefit a future man a be future man a family future na dagman future man pro future so abo borongolongo bombo bankale en borya do zo ne yela sham ba ma de jesole share me information ma kar page dento na wom shawa kata za ditab dan fane en yulum bon Mr. President on social media sham to bohantuma Bohammatuma, what are you waiting? I yell a soldier and I want to be. I'm passionate to Bohan to share. Can man Mr. President and just Selmenta, now just washing, now the cleaning, what like I cannot zoom on and to build Loros also and do Loro come and banner. So this is what I'm telling you. Come on the tuna announced.